Teman. Seret apa? Seret apa? Hah? Dia ora cocok. Cahayong. Nama panjangnya Ilham Muzakin. Muzakin apa Muzakir, Mbak? Zakir. Zakir, Bu. Musakir. Mana Zakir itu? Sakir sih artinya apa tuh? Keren, dodo. Terus jujur, tulus. Dan lain-lain. Orang kaya. Tadi. Oh. Dia suka-suka membantu orang tua. Musakir nggak bisa jawabannya kecil. Pikirkan secara logika kenapa kamu membantu. Nggak suka nak konser, Bang? Dengar pemainnya. Rina Nose. Ham. Wis. Keren aja nih ya. Canggih ya, Mbak. Enggak ya. Wis levelnya canggih sampean. Ya sing mau ngomongi canggih nyung kagetnya aku ora Keren ya. Enggak ya. Modern, Mbak. Penyiram pun bisa buka kendedek nang. Sih kok. Ya, Mbak. Penyiram tebu nyangat ya. Ayo ngono ku yakin. Aduh, duduk. Kudu dene ora ilang. Ini udah tiba. Mbak, Sumprit. Bocah kayak kiye ya. Weh, leng curut. Leng curut. jadi kompal. Gua hero kayak gini. Jadi ngono so. Kayak gua hero ya. Aku men bersendor. Kamu itu tuan rumah, saya sebagai tamu. Ilham Musakir kan artinya blow on, ngerti orang? Jam pira ya Allah ya Rabbi, jam pira? Innalillahi jam 4:03. Waya wong sholat subuh kan kayak pancingan ya Allah ya Rabbi. Kayak ngeso mancing. Apa itu dulu? Angin lintil. Mancing bocah, kok kena ya. Mancing. Kok anjuk mana ndune apa? Andune ngledek wong begek. Rokok. Kiarane jalan Japio. Yo kasih pengertian bocah. Yo iku. Ilham Mudzakir, Zakir ini blow on asline. Ya, Ham. Weh, ya kayak kowe di sini-sini. Wis, Telatok. Mo? Cok. Weh. Itu teh siakeh full kayak kowe ya. Dileng-ileng. Kayak ya. Jaluk rokok korek dijaluk. Ya Allah ya Rabbi, kayak bocah jadi tiru bocah. Sekunjungannya kayak LC Raina ya loh. Kon ngerti orang bocah. Aine rembut si kancamu ke lo misau nya rembut susu. Nyong mata nih. Pura-pura misah. Nyong orang wani nyekel Ham, soalnya apa? Wadon kabeh telu-telune, Cok. Sijine ya alay men. Ini mata saya berdarah, mata saya berdarah. Tahu jawab. Aku enggak terima. Alah wong Jawa biasa matane nyong getian, Cok. Kon kayak termasuk kayak pelecehan seksual. Ya Allah. Nyong orang nyekel sama sekali Ilham ke dileng ke alun-alun
selawian CCTV sama sekali nyekel wadon nyekel grogi Ilham. Merugu ngono-ngono. Kayak apa? Ngono-ngono Ya Allah. langsung mundur. Innalillahi wa inna Ada ilaihi suruh astagfirullahaladzim demi Rasulullah Ilham. Tapi nek semisalnya kokon anu kono ya kan, kokon Mas nih njaluk dipisah sampean, tapi njaluke misahe ngono. Nyong siap. Iya, nyong siap karena apa? Rezeki itu tidak boleh ditolak. Kata siapa? KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Ketika Anda menolak rezeki, Anda menolak peluang untuk mendapatkan uang. Itu mendapatkan sebagai rezeki karena apa? Bahasane horor. Intine ini ngertilah pikirannya. Berapa daftar ki? Ya daftar apa maning ki bocah? Daftar perjalanan ya Sabtu Jumat. Ki apa bocah? Senin Selasa Rabu Kamis. Ya lulus. Ku yakin ku. Ya. Jogging lho, sepatu kerja jogging. Ya. Ya guys. Ya bocah. Tamu ya kayak iya tuan rumah ini. Gue nggak kayak aku ya lu kata sepatu nge-gym le. Cara membesarkan otot mata kayak apa Cara membesarkan otot mata. Karena tuh anu LC kayak lagi ribut. Inna ya Allah. Sama sekali Ilham ini. Pertanyaan untuk Bang Kris. Katanya semua manusia itu ada bagian ototnya. Bagaimana caranya melatih otot mata dan otot lidah biar kuat? Apa yo? Ham. Bagaimana caranya melatih otot lidah dan otot mata? Hari otot mata berarti mendelik berarti ngono. Ya, hari otot lidah ta buka yang. Oh, kayak kowe tuan rumah dadi otot jendiki kan. Apa? Ya Allah jendiki ngono bocah jare itu kayak. Ya Allah. Nyong wis nyarong ya. Wis nyarong. Ya, kayak kowe lah. Tapi Ustaz gedungannya kayak kowe bocah. Kayak kowe. Rokok yang buangnya sembarangan. Jadi tiru bocah. Umai uang aja kayak kowe dosa. Hari ini runanya ntar apa hari itu kota. Kau ngerti motor sini buri pandi gadekan aja rene dan Ilham anggo deposit jare lawan Zeus kalah baik ngono nyoba pan gadekna motor pan meceti Zeus bukan oleh cuan kalau perkalian 500 cair jarene aku aduh kayak HP ini penyimpanannya full bocah. Ini lah kasih subscribe kayak kia kayak sing subscribe lah kan gawe kontennya kayak kia kanggo ora ya aneh be wong menahamu ya bener apa tutorial masang ini gimana kayak swalot asli nih bocahnya pengen nganggo sound kia loh bang kok penontonnya kagak ada. Gak apa-apa, alhamdulillah gak ada penonton. Lah itu ada yang nonton sendiri. Garing blok. Ngantuk ya kan sumpah joggingnya enggak belan. Sumpah yakin ngantuk ya. Matane yang sikile si doms kayak gini. Durung dadane ngotangi turut doms.
bocah dong gak kenang esuk nyobain Gucci atau gak kenal ben sida engko tak review Gucci kayak ngapa, pembayarannya kayak ngapa. Oke? Tenang. Ana sing bayari ngesuk kayaknya dadi mokondo. Sumpahku. Sumpit. Ya wis lah Bu. Mokondo kayak singkatannya sing mokondo kayak arane modal motor doang. Udah kono. Iya tuh, mokondo modal motor doang. Esok anak cewek gawe nyong kudu bayar. Bayangan aku. Per jam iki kudune 20.000. Saya misalkan yang tiba-tiba asli dari CEO ini lho. Apa ya sing kayaknya drama PMA ya, PHP ya, PH. SKM, jangan lupa. Iya, Tangsan sedang melindungi ayam birahi atau musang birahi seperti ini yang berkunjungan rambut putih. Berkunjungan karet putih. Apakah dia merokok Javio atau dia jambu? Ngantuk iya. Nah iya. Ngopi sih. Aja lah. Menang. Lah dobel kok ngantuk. Yakin. Ya Allah, Ham, nyong wis ngomong, nyong ke pengen jogging, kone malah ngantuk ya. Sing mau. Wah ya, kayak kowe ya, padahal maten lilir kayak guys ya, itu kayak. Anjuk 20 menit boran apa 15 menit bocah. Penting ana postingan ning YouTube, gawe YouTube duwe HP ora kanggo, mending kok kayak boran sementing anak gundane. Bener, Bos. Bener asli. Nah iya. Duwe HP bukannya mau proki maning-maning YouTube biru. Kayong duwe HP kerjane coli wae. Iki gila apa ku? Weh ya iki apa aja. Ganja. Ganja dasmu iki. Ki gendeng goblok. Buat ganja. Tandur langsung. Gara-gara nonton tutorial nandur ganja wae ya ki ya wis mempan tuh kayak. Aduh, repot. Mikir sesuatu. Wong kayak kipin duwe pikiran bocah tuh kayak. Aduh. Kon ora pan pada subscribe nyong oleh YouTuber akeh oleh nyong kan nyebar duit. Nyong kan cita-citane dadi bilioner bocah tuh akan. Ngono nyong wis sugih pa nyebar duit ning omahe wong kae sing lagi kae ngrendahna. Ceritane kowe tapi tuh gak kenal, oke? Sugi sawah. Kalau misalkan aknen sawah sebau kira-kira kan gua apa? Tak dol. Kan didol. Itu kembangan nang. Kembangan nang. Bisa ana kembangnya mekar dewek goblok. Nandur jamur gua apa? Nyong nandure ki nandur suket, toli kontak kokon ngarit, ngerti? Sementara tandur pun bisa. Ya Allah, Ham. Gusti kara turu ilang. Suket sing ditandur dening Gusti Allah, bakal tukul maning. Engko nek wis tukul maning, gari diapakna? Gari dipanen. Ngono wis dipanen jukut ning sapinggire maning, jukut sacukupe bae. Asli iya kowe. Iya, kon ki nek duwe sawah ambak, duwite si anak aja didol, dicur ben sukete akeh. Ngono sekirane ora duwe wedhus sungkan ngarit, tinggal dundang wong ngarit sing akeh kok kon rebutan suket nang kono. Wis dhewek urusan beresi. Urusan babadi wis dipersite tuang ngarit dadi pada berbagi. Bener ora? Asline aku kan dinen sawah sebahu. Sebahu berarti secuil lah ya. Semene sih berarti. Oh kan rapate kan go kandang wedhus. Rapate maning go suket. Cocok men beli. Kakean. Ora sator-tor ngari. Wedhuse siji, ora entek suket semono. Wedhuse siji. Wong ora entek dirokna ya guys.
nek wong mangan ora entek be mubazir, nek ngingu wedhus ya kan. Ngingu wedhus siji, kandange sawah sebau danuk sing sawah sebau seprapat jarene. Seprapate si pirang meter bocah. Kan ngarange kan kuwe ku. Ya, Sawah sebau samene ya Allah secuilem. Ayo. Ngandani karo bocah pusing ini namanya melu pusing. Wis ngesuk nyentak tuku tanah. Ham. Sekilo li ora secuil-cuil tak guru ke lapangan. Ya ro bumi be ora bisa dituku. Innalillahi. Ben tuku bumi apa. Ada sing song-song tak pendem kabeh. Dulu kemarin mendem ndi bumi-bumine siapa? Bumi nyong ya. Tak toko. Ini siapa bayar saya? Transaksi dek siapa? Nyobepan transfer baru bisa. Ini bisa tuku bumi tak tuku. TF. Kuning nyong mana? Bocah. Kan jarene 2026 kan rupiah kayak 20.000 jadi 20. Berarti 20 rupiah kan. Nolnya dikurangi kan. Nah ning danane aku nggari 431 perak. Berarti nek semisal nolnya dikurangi, ya Allah ya dadi wong sugih. Tiba-tiba duwe 400 perak, ya wis bersyukur. Sing gambar kon. Ya. Lima banyak kayak aku. Ngantuknya mam yakin sumpah. Balik. Kayaknya semangat balik. Males mlakune sumpah. Bebas. Sing pernah ngomong apa kowe? Ini bensinnya lah kakaknya sih. Ora kono kok jujug nang ngene mah. Apaan? Atengku balik. Apaan? Kan bensinnya lah. Bensinnya lah apa anjir? Lama apa? Lah wingi diisi bensin situ aku sing bolak-balik kayaknya. Tapi nggo ning omah nyandak. Nyandak kok yang ngomong. Ini gue nyandak. Orang nyandaknya dorong lah para dikit. Ya iki mau geremen soalnya. Yuk, untuk nang motor iki kan wis. Lah kon motor apa tinggal motor ya? Ora sem, kan mana ya ning kidul ya. Nyut motor kon ngomene, tak salah motor piye. Bensinnya Mas Ilham. Tapi nyandak lah juk mene lah. Ya jumene nyandak nyong balike. Nyandak ku. Ya wis. Ora nyandak nelpon nyung boy. Mau kuotanya sing endi? Kuotanya sing endi? Remu nek turu mayi terus digugah. Iki go. Ayo to. Oli Sentro. Disit bocah panyedot. Bensinnya beli sih. Kering goblok. Sumpah. Gua kau balik mana-mana ya termanis lah aku bayu. Kok sih gini sih? Anak beli ya? Kau. Bensin. Oke. Mending lang. Tutup. Nyora-wero. Iya.
kurang ajar. Tentu kalahnya bocah. Iya, ya kiye. Itu durhaka ya kiye. Hah? Hush, mau. Mutu. Tuh pancingannya. kuncinya ndi kok? Lembu kan sih. Ono yo. Sing ndi kok? Apa? Kuncinya so. Lagi kuncinya ya? Oh iya, kuncinya nih nyong gitu. Gue tisakan namanya. Nolak aja. Oh, kolornya kan. Tutup apa buka? Kon ngene butuh bau sih. Kunci yang tentunya. Kunci yang punya. Ini tak dibeli gitu. Tuh. Dibeli. Ya kayak kiye. Ini pun jegluk. Kali mio mau kok belum jegluk bangsa. Terus Sebagai tamu terhormat kok jegluk bocah. Kayak kawan sih. Kayak kawan ya. cuma kurang ajar menurut. Kok biar kayak kowe seringnya. Nyonya balas dendammu. Tuh. Yuk. Motor Ruin lah bensin ini, Mbah. Mau motor Ruin lah bensin ngonyong ngeterna si Teguh ya, lah Tanjuk mene Ruin mangkat mogok ngonyong protok iki. Kita anu. Gasnya bandeng belum. Guys, alon-alon. Jalan-jalan dikit ya aku. Nah, iya. Durhaka teman bocah. Foto kayak kiye. Yakin. Sumpah. Ngomongnya bocah. Pan apa ya? Pan jujuk nenyong bocah. Tapi malah kayak kiye. Kayak ngapurane ya, videonya dawa. Karena nyong gabut, tolin dua HP ora kanggo. Dadi sliper Timothy ya ora duwe duit. Ngedit apa-apa kudune nggo duit. Pengangguran kayak iki dadi filsuf. Singana ya. Kayak kiye. Duh kayong. Kalau pasem kalau kayak bocah nyong entut ya. Aduh, ya. Mau jualan di sini ya? Boleh? Beneran ya? Bocah kayak kiye ya Allah. Kepikiran. Ya, jaluk ini gemayu untuk ciu. Ya, rene desa Karang lo bocah. Iya. Karanganyar dasmu wi. Karanganyar dasmu. Takonan piye wong? Tuh, Duh. di wonge. Kayak lagi ngimami wonge takoni mano, lagi sujud bukan takoni. Ya Allah, ya Rabbi. Lagi video isinya adalah 24 menit, 29 alias 30. Wis apa? Ayam wis pukul lorok nyong durung balik, motornya nyong ilang ora kira-kira ya Allah. Dibatiri bocah gendeng kayak ke temen Gusti Pangeran, mama, ibu, ayah.
Waduh, bocor, Om. Apa nih Simon? Oh, kayak standar lorone kok, Pet. Oh iya. Ya mungkin orang lo kunyuk. Ente orang ngecuk tapi kayak wong gemblung, Mbak. Ya karangannya anyar-anyar kas diberes. Kayak pitik bocah. Pantauan baru, hati-hati pitik-pitiknya sampean, bukan dimaling nih bocah piye. Tapi ngapurane nek malingnya kayak yang sopan ngomong permisi, izin kak, kowe kayak yang dilos napa, soalnya wong apik. Hah? Sih kok? Alon ya? Alon. Wah, butuh ganyep. Terus. Kegiatan. Tuh. Jalan gue yuk tahu aja. Jalan gue yuk anda mau. Udah mau sembahyang goblok. Haimu. Ya Allah. Bocah habis mangan bengkel nih. Rambutane wong dimbang. Tapi ya ngapurane nek semisal ana wong ya poyan. Kowe wong lagi pada sembahyang. Bukan lagi sembahyang ditakoni ya. Anjare nakoni wong sembayang dosa. Ya dadi main jukut bae beli. Cuman yang orang jukut bocah. Dadi sida. Dia umahe Bapak Suud. Morning Pak Suud. Good morning. Welcome to Mobile Legend. Kiarane lapangan bocah, kiarane tiang lentong, sirakatena kiye. Ene apa? Wih, kunyuk ayam bangsat asu. Ayam celeng. Ayam celeng. Aja dosa. 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 Ya tapi hari sepi sikat. Kayak ngapurane bocah ya, arane bocah kayak ngapurane lah ya. Ngapurane sing akeh. Rambutan kok dicukut. Ayame uwong pan dicukut. Dikene ayame dewek dimaling ora terima. Beli kunyo. Ngomong, alon. Kan balik maning. Alon tuh boleh nyulut rokok. Ya. Raimu aja kayak kue dosa. Alon ilhamnya lagi nyulut rokok. Mandek. Oke. Oh, sudah menyala guys. Sahur. Tarik juga. Aja lah, aja. Sahur ke katil bocah kirane si katil. Sahur. Motornya kerasa pelek lagi. Yandean. Los. Judalan goblok. Rimo kayak cek gendek anjing. Babi ngana. Asamin. Kedua Mas. Mau waji ya, meman waji. Ora anjing. Ora dalane emang kayak kiye. Umum. Ya dalane karang lo. Awas kucing. Ini grek-grek dulu apa? Berarti katosen. Ora anjir. Kita temenan paling maju Leha. Dia nah.
Bertahan langkah kaki kiriku setan dalam diri ngising. Ya. Ora anjing, ora sampe. Sumpah. Ya. Mandek coba anjing. Tuh, bol. Kempes dasmu i. Atau wah. Motor emang kayak kiye settingan. Hah?